Right, kankabeze plums silaphana ku-1290 namhlanje ukuthi baba uDumane laphana. Khonapho kuhlala khona uDumane lo ondelelayo ku-Facebook. Engithi nxa ngikhuluma yena uyamphendula ngenze isize yakhe. Dumane, right, singakangeni lapho Dumane ekhaya lapho siyaphila njani baba? Hayi, ngiyajabula kakhulu ukuba lawe namhlanje kuhlelo lwenkankabeze plums bakithi. Lapho esigqugquzela khona abanye abasemazweni nxa sithe sabona umuntu esenza okuhle especially plums. Dumane singakayikhatshana kodwa igama ngubani lokuzalwa njalo ubuya ekhaya? Hayi, mina igama ngingomandla Nkosi Dumane. Ngibuya lapha esigabeni seChihanga. Kanti likhalanga? Ndinkalanga Chose. Ndinkalanga chose tate. Siyabonga. Dumane akutsho ngokusebenza ngeZipho lapho usebenza khona eGoli. Into zihamba njani kodwa eGoli nxa uqhathanisa nempilo ngapha ekhaya nje? So far. Hayi, kuyahamba kahle kodwa kusafana. iGoli ayisafani lakudala. Hayi, iGoli ayisilama challenges amaningi. So engingayigqugquzela ukuthi abantu uma besebenza basebenze bakhumbule ekhaya. Into engingayigqugquzela kakhulu ngoba hayi akusela Goli. Abantu khona lokho abakudobhileyo kumele basebenze bakhumbule ekhaya ukwenzela ukuthi umzukwana be-retire bebe le-retirement place like uma ujije igqugquzela sithi abantu kumele babe nama-retirement homes. Right, siyabonga laphana yakhuluma indoda laphana yakhuluma iDumane ukuthi abantu bakoDumane bona babili bayadelela. So ngikhuluma lami uyabuzwa. Right, Dumane siyabona lapha kusitshengisa umuzi kaDumane laphana. Umuzi kaDumane laphana. Uyabona nje ukuthi asisonde lapha sifika siyifaka inyama yethu lapho sifakileyo lapha. KoDumane lapha. Right. Cameraman silalele lapha Dumane. Silalele hapa. Cameraman aphume la kahle lapha. Right. Dumane. Siyabonga kakhulu. Awusebenzile. Amandla endoda abonakala kanje so. Ngoba abanye kade silapha abakhulisa izakho zikhonze etshwaleni kazila abantwana zilamizi. Kazikwazi ukuthi umuntu uyakwazi ukuthatha imali azoyenza into enjengale. So sicela ukuthi uNkulunkulu akubusise ungapheke kwenzani ungaphela amandla. Ngiyakwazi ukuthi uyaphila umuzi ekhaya. Umuzi khona ekhaya. Chihanga. Kuthiwa kubani? Right, siyakwazi umuzi awuye kube lomuzi omuhle kangaka ungela muntu ongumama. Uthethe kubani? Mankomo. Abantu basimanje. Uyakubona nje ukuthi umuzi wakhona phela ngeke uthi useplan. Mina besikhathi ngena lapha besithi indlu yakho kuzowela yodwa lapha from somewhere but hayi kuyakhanya mfowethu ukuthi uinvestile something. So bakuDumane ukhayelela ukusebenza kweGoli esikhathi kangakanani phela lesuka abanye bonke bayabuya ngapha ekhaya. Sizokhe sithi hayi iGoli ngehlule. Wena la usithembisa uzosebenza indadi lapho ukuthi uzowenza eGoli ngale siyawufuna lapha ngale lapha. Hayi mina eGoli sengifuna ukuqedelela like amathulusi ngizosebenzela ekhaya. So hayi maduzana nje ngiyabe sengizobenzela ekhaya. So lami ngiyafisa ukuthi lolu lwazi engilunikeza abantu eGoli ngilulethe ngapha ekhaya. Ngizonikeza abantu abasekhaya. Into lami enhlezi ngitshela abantu uDumane ngithi umuntu oseGoli uyathunga izicathulo seGoli, uthunga impahla seGoli. Into lana nalapha siyakwazi ukuthi siyenze. Inkinga ukuthi nxa useGoli uyakuthi futhi italent lakho ulisenze eGoli uzofuza ukuqalisa itrade. Awuyohambela. Nxa ukuthi eGoli kungumapenda, uyaruba umapenda siyabafuna kakhulu. So abantu bale pride ukuthi mina ngeke bezovudaka eZimbabwe. Kodwa eGoli lofu. Uyakunanzelela kakhulu. Mina ngeke ngiyele usikhungu zeZimbabwe. Kodwa cross eBotswana sayizongo. Mina ngeke ngilinde umuzi yabantu kodwa cross eBotswana. So sebenzisa that thing italent yakhe esinjengoba sifika ama contract ne. Kuqakathekile ukuthi la konke amathinja kwakho vele usuqala kwakho. Sizabe sikendazi sihle Dumane what lapho sikwazi uDumane kutholakala yonke into enjengalela. So mabaDumane ngale ntombazi esinete encane. Nangu unkosikazi yangiye. Awukhanyisa unkosikazi lapho ngena mbiza lapho. Right.
interview. Right. Hayi yikho la. So hayi niyo mama nje lona. So let's do the cameraman. Hayi siyabonga Mankomo. Sithole vele siphezu kwe-interview yomuzi wakhaya lapha. Sesitshele ukuthi akulo Mankomo. Bese simlindile nje bala uNkulunkulu ukhona uyasebenza. Thuthi yani Mankomo. Interview. Right. Mama Mankomo laphana sike saxoxa lo bamudumane esitshele ukuthi awumuzi lo nje lo banikazi abaMankomo. Inhlanhla kuMankomo Mankomo awutho-ke ngomsebenzi esebenzayo lapha. Right, thina-ke njengey'nkankaba zeplamu siyathanda ukuthi kwesinye isikhathi nxa sithe savakatsha kumbe saba nabafowethu abasebenza phandle besiba ne-something abayenzayo like ukuyakha izindlu, ukuyakha imizi. Siyabe sifisa ukuthi abanye abantu abadlalisa leso sikhathi sokuthi benze lezi zinto abaseGoli bebe ne-that thing ukuthi akulanto eyehlulayo. Like into nxa uyikhangele ngeke ukuthi into zeplamu singakhululwa ukuthi ibhola mehlweni, but even the interior nje even ukhangele nje i-setup yakhona kuyakhanda amadoda lomama basebenza. So i-interview le siyabe senza ukuthi abanye abantu abaphandle siyakwazi abantu barelaxile phandle ngempilo. Umuntu ala eGoli ubuya kanye ngoDisemba. uDisemba kafiki wona lapho kuyatshengisa ukuthi ukhona okunye okulandileyo nokulungile. So abantu bayalindela amaDisemba kuphela. So-ke mama-ke siyibuze lapha ngokuyakhani yakhile ngaphi ethi Hanga. Lesikhathi esingakanani nje zoba kudumane? Lo nyaka wesi-20. 5 decades, 4 decades. Achiyana lapho seliyifamily. There no longer marriage. It's a family. Phela kule difference marriage le ubaba lo mama. Ubaba lo mama le marriage ukuthi yakwazi bona ukubhadala. I-marriage yinto engakho ukuthi ngelila-ke futhi kodwa ubaba lo mama kabahlukani. So siyabona inkosi libusise mama Mankomo le family yakho nabantwana abangaki? Abayi-5. That's good, that's good. Kodwa-ke mnuka Mdumane ngikutshela namhlanje mama uyandidelela. Uyandilandela kuma-social media zami engithethisa. So interview le futhi awuphuzele uDumane please. Ku-Facebook uDumane uzikhiphile inkantolo lezi. Uyazilandela uyazithethisa. Namhlanje kodwa sithi hayi Dumane siyabona ukuthi usibekile. Awuzange ungithethise lapho. Inkosi bakithi singakavali ishow yethu njengenkankaba zeplamu kufanele siyagqugquzela ukuthi abantu abasebenze bekhumbule ekhaya. Njengoba nibona lokho okuncane sikuthengise khona-ke singakavali-ke ishow cameraman akume nje lapha sithengise i-setup ephakathi lapha endlini lapha. Hayi ngawathi lephelele sitting room. Kuphela zwala kuDumane anikudelile kuphelele sitting room kuphela. Siyabona lapha bakithi sofa encane leli lawa uyalibona. Right, phela nje setup yakhona nje lawa uyabona lapha kusetshenzisiwe. Konke lapha nje uyabona lapha kusetshenzisiwe. Namalayithi abona very nice. Lalo sithenga kulezi izinto. Lawa ngawathenga khona lapha ePlant. Khona beZimbabwe? Yes. Kanti asifihlele izinto ezihleke kanga. Right. ePlant ama-light. Alright. But izinto zonke ezisathenga eSouth. Zavele eSouth Africa. Right, siyabona le setup yamalayithi phezulu lapha. Cameraman ungashothisi lutho. Akukapheli. Akukapheli. Sasa lokunye okudlula la? Phezulu akukapheli. Sazodlula. Hayi suka madoda. Cameraman uswashothisi phezulu lapha kule setup esukuthi abanye beyibona ukuthi iyayenzakala. Le siyibona emaweteleni kuphela kodwa lapha koDumane lapha siyayibona lapha. Bakithi so sivala le show yethu bakithi asikhuthazananeni ukuthi sisebenze emakhaya. Siyabona ukuthi uDumane wenzile nangu eseGoli khona ngapho. Lapho uzima khona okuhluphekwa khona kodwa uyazama. Namhlanje uDisemba kakafiki kodwa nikhona ezobona abantu abakhe. Asenzeni njengoDumane. Inkosi libusise bakithi. Siyabonga.